pokreseni šternac, vinčana jedna para, a umarli 16 osobi, takže še za ostatní 10 roky šidžanská parochia zmenšala až za 150 upokojení osoby. U Šidze uspješno otrimani 7. duhovni vežbi za parohoh i perša duhovna vežba za ženi za Šidu kuli ruskog kerestura. Potim po dvoročnej pauzi oznova otrimana i podobova kolonija Ruski dvor 2017. Ženi zo Šidu naštiveli našoho vladiku Kirheorija Đuđara i šestri u Vukovare i parohijanje mali čest, že u Šidze bilo rukopoloženje za đakona oca Danila Zadrebka. No najvekša briga Šidjanjom i nadalje opravljanje zakrica na parohijalnim dome, kotre započate, a za zakončenje robotoh hibi išće kolo 200 000 dinari.